Yami banazo aya baba musodede o yami maafifu yaho shalom. Falu kaita zui baga ngirenua basa dede ba kanal YouTube ikabe bahasa Nias. Fatua leta masuk na rumah loba lagi natalau mangana. Ni sono ni folaka mi dai loba lagi ma Yesus Kristo berbawa masih bafai pada Deus bahwa tola mau bawa ke Deus mata telefonama basi manik nanti. Masih ada so ayah mabaso daro malima sito bali sulu haga balala derewam mabike made desa tua-tua babu angire nusia iya terata-rata dia bapa malaya iya balala balima badilo balagi ma Yesus Kristo no mangana aga iya kira apa ina batalifusan yo masih taro malilo balagi ni basoda bazima khane sino mufaan babu kuwasiat tatabaso ya muri baga mabu ula lisi fufuna Yosua fazasara ngawasara irugi zisiwa basiaan yang irenusida iya bangabua sisiwa imane taro mai lobalangi tenga no kuwa ya abene da uge ya abe ide boy aka udah babai mangi badeu mesi fau khau yo balo balangiu gofu eza besar tuho dageren wada ya da abe de ama ina fa abe de tola te felua ha ya da so di fontei fa arode le fangi ba balefa te atau lagi te felua ha ia da nadia saro te tanraiga fa amede de mazui fa arode de di sama-sama sania ya ia nasoza galua zifaluha ita balalaba aurian fa makau fanandaiga mengabala zanais oi mobula fefu zalua ade natapali ia situbali famaha oda mameno managay situbali faaro dededa badano may lumalagi sa natabaso Yosua sanohuga haleu fundaniato basilo ifomora begegeno ni lumalagi Mose iya babalohin ng Israeli mga uli badana ganaan batenga saw pamalwaya inana nasa me oya mana situbali buah mengawal fu amma taro lugi Israel sokara di fonte fangamoha le fame badanda di fonte goroisa batana boania ewa aisimana Yehova sasanga aro tede Yosua ena sabul ia ena saro ia babodania ke soy taro lugi Israel Yehova sasowa wa fanania basi fafau kenia basa mufuzu fefu hadia feni na egoi da mege zagaru te de Mose baudania dono Israel ira ama ina batalifusa ni masih balalaba aurida zama sana itu oyamana zitobali fanandrai gezifaluka itu bazifaluka ika ada lelinga dededa batul lagi tobali fangabu wa matida data aro te matabe madededa so Yehova zagapelu so Yehova zito balida same da fa o haude pameno bandagi same da fa atu ke Yesu tato wa orita ya ia sazaro basa malala tededa he baba masih egoi baba lefadai ya mengadita sawagala daro malima tua Yesu ufasuki pada dema ina sohe mafa abedodo mafa arudodo baba mati mabakhem bangabala hadia ia zifalu khana aga balala ba awikane ya uga saago masuk aya padu de dema wale mana urida aga balala bi kulima ane badilo walai ba Yesus Kristo magana aga ya
Iramai na batalifusen, bay olive like, subscribe, baka magisi ka na talifusen da, abo babano ni Kristo tanda ba, ufulyo ba yung faith ba di Jesus Kristo, bayan mo po amin na lagi. Yahoo! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.